utumasa tutazi kwivuga muba muri mubi muzamutanga haleluya nziza bene iyi wizeye neza ko yotanga umusaruro mwongere muheze Imana ishobora muzamuye ibiganza Bwana sifiwe sana. Rero uyu mwanya iyo tuwugezemo uzukora icyo umwuka avuze gusa utarashije uzawirinda kubaza ibintu birebire mwavugiriza Imana karama
tugiye gusubira muri aka gakorasi tubwire Imana ngo Mana warengeye abanyamurenge, Imana yoturengeye nimba hari n'ibyo twakoshe itubabare iturengeye. Murashize mu gitabo cy'ubwami handitswe amazina Abeli, Enoki, Aburahamu na Mose. Handitswe n'abahanuzi intumwa cumi n'ebyiri n'abahome n'azina naje baganditsemo. Yewe tuzamura ibiganza twereke aha buri wese avuye mu Mana twizeye. Wihangane musubire mu Mana twizeye. Kuva kera uri imbaraga zacu kugeza n'uyu munsi uri imbaraga zacu. Si amarangamutima, si imvugo zigezweho, dukeneye ubutabazi, uturengere Mana. N'abandi bose barengana ubarengana, ariko turakwizeye udutabara. Twabaraha tuzamuye kwizera. Mose yazamuye amaboko, Abisiraheli baranesha, natwe turayazamura. Dusabye ubutsinzi Imana, kuko imbabazi zawe zihora iteka. Nimuvuge ngo haleluya. Ibintu byose tumaze igihe dusenga, dusaba Imana ishimwe. Iminsi yo gusenga ihagarikwe, haza iminsi y'amashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiwe baba muregere inanga neza.
Você não me